dok će odbožni takmičari i učesnici današnjeg plivanja preći preko rekreativne brane, presvući se na levoj obali Zapadne Morave, a potom kada... Spasitelju, oj uklanjaj vek sve. Also, my friend, halbe stunde maksimal. Tac Izraeljevo srednjega, premudrost, prokiven glas reči Gospod. I duhovin njegovin, izvjestvavaše slove sve otveženije, jer nesjavlje, ojonani krešaju što sjater je Gospodin. Vinčević, Uroš Vukadinović, Nikola Zerčević, Isković. Molim vas jednim velikim aplauzom da pozdravimo i pripadnike koji će tada zaplivati. Kapetan prve klase Dejan Egerić, kapetan prve klase Slaviša Muzić. Pozivamo startera da se spremi i da ozdravi start. Nemojte skakati pre nego što čujete pucanj. Želimo svima uspjeh i da ova 30 km savladate onako kako ste, sa dobrom željom i naravno da činite možda danas na krasnu plažu. Sino, Polska sa Bilini, ajmo malo pomoći da je same moći, da je Bolovacu. Predno vas niko, zaista, ajmo aplauze da ćemo sljedeći planove. Thank you.